Dechreuais i fy hun fel apprentice yn yr amgueddfa wlan. Erbyn heddi, rwyf wedi cael y cyfle i dysgu'r sgiliau i aelodau newydd o'r tîm. Ethan is one of our mechanical apprentices. Seeing how much we need for the underground, and then once that's done there, we're going to be belling the pipes. Such a wonderful experience today of coming down to the museum to see artworks that we didn't know existed had it not been for the Valleys Retold project. Dwi'n hoffi St Fagons achos mae hi'n cool. Dwi'n cael diabetes a gweithiau hwnna'n streso fi allan, so mae clai yn calmo fi lawr. Mae Drach Flwyndyn wedi bod y canolfan diwydiant gwlan ys canrifoedd dwi'n credu. So ar y ffaith bod yr amgueddfa yma yn dangos bod yn canolbarth y diwydiant gwlan. So mae'n bwysig iawn bod yn cael yma. Does still not gweithredu lleferydd carbon diwethaf, dwi wedi cario ymlaen i ddarparu cyfoddion lleferydd carbon o draws Amgueddfa Cymru. Dwi'n addo i ddefnyddio llai o pren a glo pan dwi'n cynnau tan sydd fewn yr adeilad. What's happening here today is we're being trained for doing gardening and for digging. We've got the wheelbarrow. Yeah. Put the plants in, got the ramp.